Badu bada, euskararen inguruko erakusketa aparta da. Ikusi ez duzuenok, jakin ezazue urtarrilaren 10 arte Gasteizen zuen zain edukiko duzuela. Animatu! Kaixo, hemen altzaudete. Kaixo. Zer moduz? Oso ondo. Oso ondo, oso ondo, ni ere bai. Gustatu zaizue orduan, erakusketa. Bai, oso polita. Oso polita, ez? Aizue, jakin nahi genuen, nondik zatozten, zergatik zaudeten hemen, ze hizkuntza hitz egiten dituzuen, eta zein da zuen hizkuntzen egoera? Ñucanchik ximigunaka Quichuamican, Ñucanchik ximita Colombia, Yactamantacan, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, Perú, continsuyo mi canchic. Nasawesh, Colombia, Caucate, Unsta, 280,000 Nasawesh. Pues yo atsan Unsta, napa Handach Minusta, pues yo no chachay. Senawechanaite Euskal Herrian, Euskeran ji pebian Unsta, Senawechan pebian vite Nasawesh, Quichuawesh, Kurdowesh. Zuna, zuek zarete gure artean handienak, gainera, ez da? Kurdistan, velayet Kurdane, nav çar devlete de hatiye parçaya kırın. Ev devletan İran, Irak, Türkiye ve Suriye'ye. Her devleti de revs çudaye ve Türkiye me aliye zamanede me gelek zulmdit hettanha. Emnikarın ve zamanı hoperverdehi birbirinin. Revşa Kurdan ve Türkiye ve Revşa geli bask demi Franco'ya. Pretty little angel